안녕하세요. сайн байцгаана уу? За өнөөдөр бид 14 дахь хичээлийг эхэлж байна. Өнөөдөр 지하철이 더 빨라요. 지하철이 더 빨라요. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр метро илүү хурдан гэсэн сэдвийн дор хичээлээ өргөх болно. За үүнтэй холбогдуулаад нийтийн унаа тээврээр үйлчлүүлж одоо нийтийн унаа тээврийг хэрэглэхэд ямар үг хэрэгэлдэг тийм ээ билетээ авахдаа юу гэж хэлэх талаар танилцах болно. Мөн одоо баг зэрэг дөрвийн тайлбартайгаа танилцсанаа. За ингээд хичээлээ эхэлцгээе. За нараа гадуур явж байгаад хүнээс одоо зам асууж байгаа харилцан яриаг сонсох болно. За харилцан яриагаа солонгос хүн хэрхэн яаж хэлхийг анхааралтай сонсоод одоо мөн нэмэлт тайлбар хийж өгье. За харилцан яриагаа сонсцгоё. 원어민 목소리로 회화를 들어보겠습니다. 김포공항에 가려고 하는데 몇 번 버스를 타야 하는지 아세요? 158번 버스를 타고 가다가 신길에서 갈아타세요. 여기서 직접 가는 버스는 없어요? 버스는 잘 모르고요. 지하철은 있어요. 지하철 몇 호선을 타야 해요? 5호선을 타고 가는 게 아마 더 빠를 거예요. 김포공항에 가려고 하는데 김포 онгоцны бод руу явах гэсэн юм аа. 몇 번 버스를 타야 하는지 아세요? хэдэн номерын автобусанд суугаад явдгийг мэдхүү хэлж өгөөч гэсэн байна. 18번 버스를 타고 가다가 158 номерын автобусанд сууж явж байгаад 싱글에서 갈아타세요. 싱글 гэсэн буудлаас дамжаараа. 여기서 직접 가는 버스는 없어요. 인데스 숏 явдаг автобус байхгүй юм уу? 버스는 잘 모르고요. автобусыг сайн мэдэхгүй байна. 지하철은 있어요. метро бол байгаа. шууд очдог метро бол байгаа. 지하철은 몇 호선을 타야 해요? гэж асуусан байна. хэдгээр метроны шугамаар явж очих вэ? 5호선을 타고 가는 게 아마 더 빠를 거예요. 5дугаар шугамын метрогоор очих юм бол илүү хурдан байх байхаа гэсэн харилцан яриаг сонслоо. Бидний харилцан ярианд 김포공항 гэж үг орж ирж байгаа. онгоцны бодлыг хэлж байгаамаа. 자, 직접. 여기서 직접 가는 버스 없어요. 버스는 없어요. 직접 гэсэн шууд гэсэн утгаараа мөн биечлэн гэсэн утгаараа бас хэрэгэлдэг. 지하철 гэдэг нь болохоор метрог хэлж байгаа. 타다 гэдэг нь болохоор 타고 가다 гэж орж ирсэн байгаа. 타다 гэдэг нь унах гэж үзсэн байгаа бид нар. магадгүй гэсэн үг байгаа. 아마 더 빠를 거예요 гэсэн дээр 아마 гэсэн үг орж ирж байгаа. магадгүй гэсэн үг юм аа. 갈아타다 гэдэг нь болохоор дамжиж суухыг ямар нэгэн унаанаас өөр унаанд дамжиж суухыг 갈아타다 гэж хэлдэг юм аа. За бидний харилцан ярианд 18번 버스를 타고 가다가 гэдэг дээр таага гэсэн үйл үгийн нөхцөл орж ирж байгаа. Энэ нь үгийн үндсэнд шууд залгадаад ямар нэгэн үйлдэл хийгдэж байгаад өөр үйлдэл рүү шилжихдээ хэрэгэлдэг юм аа. За үүнийг бусад өгүүлбэрийн жишээн дээрээс харцгаая. 자, 나아가 нөхцөлийн жишээг өгүүлбэрээр харцгаая. 아이가 공부하다가 잠이 들었어요. тэр өөр үйлдэл шилжсэн байгаа тийм ээ. Хүүхэд хичээлээ хийж байгаад унтаад унтчихлаа. 1호선 타고 가다가 왕십리역에서 내리세요. 1-р шугамын метрогоор явж байгаад 왕십리 буудлын дээрээ буугаараа гэсэн 왕십리 гэдэг дээр real гэсэн үсгийн өмнө би орохлоорэ имээр дуудагдж байгаа. 왕십리 гэдэг энэ нь болохоор инээр дуудагдана тийм ээ. гэдгийг анзаарсан байхаа. 자, дараагийн үгс маань 밥을 먹다가 전화를 받았어요. утсаар ярьж байгаад хоол идэж байгаад утсаар ярьсан. утсыг авсан. утас ирсэн гэсэн үг тийм ээ. 친구랑 얘기를 하다가 버스를 놓쳤어요. тийм ээ. найзтайгаа юм ярьж байгаад автобусаа өнгөрөөсөн гэсэн үг. ямар нэгэн үйлдэл хийгдэж байгаад өөр үйлдэл рүү шилжихээрээ таага гэдэг үгийн үндсэн шууд орж ирдэг юм байна. гэдгийг ойлголоо. За бидний харилцан ярианд 몇 번 버스를 타야 해요. тийм ээ. 몇 번 버스를 타야 해요 гэж орж ирж байгаа. Энэ нь
ямар заавал ёстой хэрэгтэй гэсэн утгыг өгүүлж байгаа. За мөн одоо үгийн үндсэнд одоо шууд залгагдана. Яаж залгах гэхээр үгийн үндэс о а байвал ая хада гэж орж ирнэ. Үгийн үндэс одоо бусад игшгээр төгссөн байвал ёя хада гэж орж ирнэ. Одоо үгийн үндсэн тийг залгаснараа ёстой, хэрэгтэй, заавал гэсэн одоо утгыг агуулдаг. За үүнийг одоо мөн одоо өгүүлбэрийн жишээн дээрээс харцгаая. За үүнийг хаалтанд хийж болно. Ая, оёг хаалтанд хийгээд ихэнхдээ бол игшигт бол оя хада гэж орж ирдэг. Зөвхөн оо буюу аагаар төгссөн тохиолдолд оя хада гэж орно. Хаагаар төгссөн тохиолдолд ёя хада гэж орд юм а. Тэгээ ёстой, хэрэгтэй, заавал гэсэн утгыг илэрхийлнэ. За өгүүлбэрээ харцгаая. 어떻게 가야 하는지 모르겠어요 гэдэг дээр 가다 гэдэг үгэн дээр 가야 하는지 тийм ээ. бид 가다 гэдэг үгийг мэднэ явах. яаж явахаа мэдэхгүй байна гэсэн өгүүлбэр байна тийм ээ. яаж явах ёстойгоо мэдэхгүй байна гэдэг утгаараа ойлгогдож болно. За дараагийн өгүүлбэр 교통 규칙은 꼭 지켜야 해요. тийм ээ. зам тээврийн зүрхийг заавал сахих ёстой гэдэг утгаараа. Тэгэхээр 지키다 гэдэг үгэн дээрээ игээр төгссөн байгаа тийм ээ. үгийн үндэс и игшгээр төгсөн учраас ёя хада гэж орж ирсэн байгаа. Тэгээд 지켜야 해요 гэж одоо бий болсон байна. сахих ёстой гэдэг өгүүлбэр байна. За 내일 6시에 일어나야 해요. маргааш 6 цагт босох хэрэгтэй, босох ёстой, босмоор байна гэж одоо заавал одоо үйлдэлийг хийсэн байна. Тэгэхээр маргааш 6 цагт 일어나다 гэхлээрээ бид үздсэн байгаа босох гэж тийм ээ. Тэгэхээр 일어나야 гэхлээрээ я орж ирээд 일어나다 гэдэг нь гэсэн игшгээр төгсөөхөд я давхардаж орж ирээд давхардаж орж ирснээрээ 나야 해요 гэсэн одоо хувирсан байна. 다음 달에 비자를 연장해야 해요. 연장하다 гэдэг үгэн дээр хаагаар төгсөн учраас ёя залгадаад дараа сард визээ сунгуулах ёстой гэсэн одоо өгүүлбэр болсон байна. За иймэрхүү янзаар үгийн үндсэнд одоо яаж залгацсанаас шалтгаалаад заавал ёстой гэсэн одоо утгыг илэрхийлдэг юм байна гэж ойлголоо. За бидний харилцан ярианд гарсан шинэ дүрэн бол ерөнхийдөө ийм байгаа. За дүрмээ дотроо бодоод харилцан яриагаа давтныг сонсцгоё. 회화를 한 번 더 들어보겠습니다. 김포공항에 가려고 하는데 몇 번 버스를 타야 하는지 아세요? 158번 버스를 타고 가다가 신길에서 갈아타세요. 여기서 직접 가는 버스는 없어요? 버스는 잘 모르고요. 지하철은 있어요. 지하철 몇 호선을 타야 해요? 5호선을 타고 가는 게 아마 더 빠를 거예요. За хэр зэрэг ойлгомжтой байна. За дараагийн харилцан яриагаа мөн анхааралтай сонсноо. 다음 회화를 들어보겠습니다. 철수 씨, 어디로 가세요? 마트에 가는 길이에요. 저도 마트에 가고 있어요. 집에 먹을 게 없어서 장을 봐야 할 것 같아요. 그렇구나. 전 빨래를 하려고 했는데 세제가 집에 없네요. 잘 됐네요. 같이 가요. 자, 나라 철수 хоёр зам тааралцсан байгаа. 철수 씨 어디로 가세요? 철수 чи хаашаа явж байгаа юм бэ? 마트에 가는 길이에요. 딜고리 явж байна. 저도 마트에 가고 있어요. би ч бас 딜고리 явж байна. 집에 먹을 게 없어서 гэрт одоо идэж уух байхгүй болохоор 장을 봐야 할 것 같아요. 딜고리에서 одоо идэж уух хэрэгтэй юм шиг байна. 그렇구나. тийм үү. 전 빨래를 하려고 했는데 би одоо угаалга хийх одоо хувцас угаах гэсэн чинь 세제가 집에 없어요. 없네요. тийм ээ. гэрт одоо бок байхгүй байна. 세제, бокийг 세제 гэдэг юм бэ. 잘 됐네요. ашгүй дээ. 같이 가요. хамт явъя гэсэн одоо харилцан яриаг сонслоо. За бидний харилцан ярианд 길 зам одоо 가는 길이에요 гэдэг дээр зам гэсэн үг гарч ирж байгаа. 마트에 가는 길이에요 гэдэг дээр 길 гэдэг нь зам, 마트 гэдэг нь одоо том дэлгүүрийг хэлж байгаа тийм ээ. өөрөө үйлчлэх дэлгүүрийг, том өөрөө үйлчлэх дэлгүүрийг 마트 гэдэг юм байна. За 장을 보다 гэдэг нь болохоор одоо идэж уух юмаа цуглуулах гэсэн утгаараа хэрэгэлдэг юм а. 장을 보러
봐야 될 것 같아요 гэдэг дээр 장 보다 гэдэг нь идэж уух юм а захаас одоо идэж уух юм а нийтд цуглуулахыг 장 보다 гэдэг юм а. За 빨래. 전 빨래를 하려고 했는데 гэдэг дээр 빨래 гэдэг нь хувцас, хэртэй хувцсыг хэлж байгаа. За бокийг 세제 гэж хэлдэг юм байна. 자, бидний харилцан яриан дээр 가는 길이에요. 가는 길이 마트에 가는 길이에요 гэдэг дээр 는 길이다. 닌 길이에요 гэдэг дээрээ ямар нэгэн одоо үргэлжилсэн цагийг хэлж байгаа. Монгол хэлтэй харьцуулж тайлбарлах юм бол одоо үргэлжилсэн цагийг хэлж байгаа. За үүнийг одоо жишээн дээрээс харцгаая. 자, 가다 오다 гэсэн үгийн үндсэн дээр 는 길이에요 гэж залгагдана. үгийн ер нь дөрвийн гарчиг маний байгаа. 가다 오다 гэдэг үгэн дээр 는 길이에요, 길이다 이렇게 ингэж залгадсан юм байна гэдгийг харж болно. За, үйл үгийн одоо цагийг үргэлжилсэн үйл үгийн одоо үргэлжилсэн цагийг заана. 자, 열쇠를 가지러 가는 길이에요. 들hure авах гэж явж байна. 시장에 가는 길인데 부탁할 거 없어요. гэж асууж байна. Зах явж байна. Захих юм байна уу? Захих зүйл байна уу? Тийм ээ? Ко гэдэг нь код гэдгийг тавьчлаад ко гэж одоо ярианд хэрэгэлдэг. 가는 길 гэхлээрээ явж байгаа замд одоо үргэлжилсэн цагийг илэрхийлж байгаамаа. За, 지금 은행에 가는 길이에요. одоо банк орж явнаа гэхлээрээ одоо үргэлжилсэн цагийг илэрхийлж байгаа тийм ээ. банкийг 은행 гэдэг. одоо 은행에 가는 길이에요. одоо банк явж байна. банк орох гэж байна гэсэн утгатай. 일을 끝나고 오는 길이에요. тэгэхээр ажил тараад ирж явнаа. 일을 끝나고 ажил тараад ажиллаа дуусгаад ирж явнаа гэсэн одоо өгүүлбэрийг харж боллоо. Тэгэхээр 는 길이다 гэдэг нь болохоор 가다 오다 гэсэн одоо үгийн үндсэндээ шууд залгацснараа монгол хэлний одоо үргэлжилсэн цагийг илэрхийлдэг юм байна гэдгийг ойлголоо. За бид нар ерөнхий тайлбар шинэ тайлбар маань юм байгаа. тайлбараа одоо дотроо бодоод 회화를 한 번 더 들어보겠습니다. 철수 씨, 어디로 가세요? 마트에 가는 길이에요. 저도 마트에 가고 있어요. 집에 먹을 게 없어서 장을 봐야 할 것 같아요. 그렇구나. 전 빨래를 하려고 했는데 세제가 집에 없네요. 잘 됐네요. 같이 가요. За, харилцан яриагаа сонсголоор хэр зэрэг ойлгомжтой байсан бэ? дараагийн харилцан ярианд орцгоё. дараагийн харилцан яриагаа мөн анхааралтай сонсно. 다음 회화를 들어보겠습니다. 표를 사는 사람이 많네요. 줄을 설까요? 저쪽에 자동 판매기가 있네요. 아, 그런 방법이 있었구나. 퇴근 시간이니까 사람이 많네요. 맞아요. 원래는 지하철이 몇 분마다 다니는데 왜 안 오지? 저기 와요. 자, 표를 사는 사람들이 많네요. билет худалдаж авч байгаа хүн их байна шүү. 많네요 гэдэг дээр 많다 гэдэг дээр нээ орж ирж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хээ үсэг, монгол хэлний хээ үсэг маань инээр дуудаж байгаа. 많네요 гэж тийм ээ. 줄을 설까요? очрлох уу? 저쪽에 자동 판매기가 있네요. тэнцээ автомат одоо билет таслагч байна. 그런 방법이 있구나. тийм арга байд юм байна. тэрий чи хэрэглэе гэсэн утгаараа. 퇴근 시간이니까 사람이 많네요. ажил тарж байгаа цаг учраас хүн их байна. 맞아요. тийм ээ. 원래 지하철이 몇 분마다 다니는데 ер нь бол метро байнга явдаг юм аа. хэдэн минут болгонд явдаг юм аа. 왜 안 오지? яагаад ирэхгүй байгаа юм болоо? гэдэг гайхаж. 저기 와요. тэнд ирж байна. 자, бидний харилцан ярианд 표 гэсэн үг гарч ирж байгаа. 표를 사는 사람이 많네요 гэдэг дээр 표 гэдэг нь билетийг хэлж байгаа. 표 гэдэг одоо пенерийн пэгээр тод хэлж өгнө. 자, 줄을 설까요 гэдэг дээр 줄 гэдэг нь очрыг хэлж байгаа. очр дарааллыг хэлж байгаа. 자동 판매기가 있네요 гэдэг дээр 자동 판매기 гэдэг нь одоо автомат билет таслагчийг хэлж байгаамаа. 자, 사용하다, 쓰다 гэдэг нь болохоор хэрэглэх гэсэн үг байгаа. 방법,
방법. 그런 방법이 있구나. гэдэг 방법 гэдэг нь одоо арга гэсэн үг юм аа. 퇴근 시간이니까 гэдэг 퇴근 гэдэг нь ажилд тарах цагийг хэлж байгаа. 출근 гэхлээрээ ажилд явахдаа 출근 гэдэг эсрэг утгаараа 퇴근 гэхлээрээ ажилд тарахыг хэлж байгаа. 몇 분마다 гэдэг нь болгон. Одоо минут болгонд гэсэн дээрээ болгонд гэсэн утгатай юм аа. За бидний харилцан ярианд 왜 안 오지? гэд одоо ганцаараа ярьсан ярианы хэлбэр байгаа. Энэ нь бол дотроо ганцаараа ярьж одоо тэр бодсноо гадагшаа илэрхийлэхийг тэгж дотроо хэлдэг юм аа. За жишээ өгүүлбэрээ харцгаая. 앞으로 열심히 살아야지. цаашид одоо идэвхтэй амьдрья гэж дотроо зориг тавиад дотроо хэлхийг одоо хэлж байгаамаа. 버스가 왜 이렇게 안 오지? автобус яагаад ингэж ирэхгүй байгаа юм болоо гэж дотроо бодсноо гадагшаа илэрхийлэхийг одоо 뭐뭐지 гэж одоо хэлдэг юм аа. За таны харилцан яриаг ерөнхий тайлбартаагаа харьцуулаад дахин нэг давтаж сонсцгоё. 회화를 한 번 더 들어보겠습니다. 표를 사는 사람이 많네요. 줄을 설까요? 저쪽에 자동 판매기가 있네요. 그런 방법이 있었구나. 퇴근 시간이니까 사람이 많네요. 맞아요. 원래는 지하철이 몇 분마다 다니는데 왜 안 오지? 저기 와요. За хэл зэрэг ойлгомжтой нь. За дараагийн хэсэгтээ орцгоё. дараагийн харилцан яриагаа мөн одоо анхааралтай сонсноо. 회화를 원어민 목소리로 들어보겠습니다. 오늘은 눈이 많이 오네요. 그래도 차를 몰고 나가야 해요. 길이 복잡하고 미끄럽잖아요. 할 일이 많아서 차가 없으면 안 돼요. 봐요. 제가 길이 막힐 거라고 했잖아요. 아이고, 이거 내리지도 못하고 고생이네요. 미안해요. 어쩔 수 없죠. 자, 오늘은 눈이 많이 오네요. 오늘도 одоо цас их орж байна шүү. 그래도 гэлээч гисэн одоо 차를 몰고 나가야 해요. одоо машина авч гарах ёстой. 나가야 해요 гэд бид нар сая үзсэн байгаа. 아야 하다 гэж үзсэн байгаа тийм ээ. ёстой гэсэн утгаараа 길이 복잡하고 미끄럽잖아요 гэж хэлсэн. нараа зам халтргаатай байгаа штэ. 할 일이 많아서 차가 없으면 안 돼요. одоо хийх ажил одоо хөөцөлдөх ажил их байгаа учраас машин байхгүй бол болохгүй. 봐요. 제가 길이 막힐 거라고 했잖아요. харалта одоо зам бүглэрнө гэж би хэлсэн штэ. 아이고 одоо яана. 이건 내리지도 못하고 고생이네요. буучих болохгүй ч одоо хэцүү юм боллоо шүү. 미안해요. уучлаарай гэж одоо чойсу хэлсэн. 어쩔 수 없죠. гэд нараа хэлсэн байгаа тийм ээ. Одоо ямар ч арга байхгүй. 어쩔 수 없죠 гэж хэлсэн байгаа. За 어쩔 수 없다 гэдгийг бишиж үзүүлье. хоёр одоо хос гүйгүүлэгчиж үзсэн байгаа. 어쩔 수 없다 гэж хэрэгэлдэг. Тэгэхээр 없어요 гэж ярианы ер нь 없어요 гэж хэрэгэлж байгаа тийм ээ. Энэ болохоор одоо ямар ч арга байхгүй, яах ч арга байхгүй гэсэн утгаар хэрэгжилж байгаамаа. За иймэрхүү янзаар бидний ерөнхий тайлбараа сонслоо. Тайлбартаагаа одоо тайлбараа дотроо бодоод одоо харилцан яриагаа дахин нэг давтаж сонсцгоё. 원어민 목소리로 회화를 한 번 더 들어보겠습니다. 오늘은 눈이 많이 오네요. 그래도 차를 몰고 나가야 해요. 길이 복잡하고 미끄럽잖아요. 할 일이 많아서 차가 없으면 안 돼요. 봐요. 제가 길이 막힐 거라고 했잖아요. 아이고, 이거 내리지도 못하고 고생이네요. 미안해요. 어쩔 수 없죠. За дараагийн харилцан яриагаа сонсцгоё. дараагийн харилцан яриагаа солонгос хүн хэрхэн яаж хэлхийг анхааралтай сонсноо. 회화를 들어보겠습니다. 내일 주말이네요. 내일 뭐 해요? 내일 일산 호수공원에서 공연이 있대요. 무슨 공연이에요?
한국 인기 가수들이 와서 노래를 한대요. 한번 보고 싶네요. 같이 갈래요? 제가 한국 가수들을 실제로 본 적이 없어요. 기대돼요. 그래요. 그럼 내일 같이 가요. 내일 주말이네요. 말가쇼, 붙은 새 오드린 배쇼. 내일 뭐 해요? 말가쇼 히회. 내일 일산 호수공원에서 공연이 있대요. 말가시 일산 노랭 요 닷바들 тоглолттой гэж байна. 무슨 공연이에요? ямар тоглолттой 한국 인기 가수들이 와서 노래를 한대요. 노래를 한대요. гэдэг нь болохоор солонгосын нэртэй дуучид ирээд дуу дуулнаа, концерт болно. 한 번 보고 싶네요. нэг удаа үзэх юмсан. 같이 갈래요? 함께 явах. 제가 한국 가수들을 실제로 본 적이 없어요. солонгосын нэртэй солонгосын дуучдыг амьдрал дээр харж үзээгүй. 기대돼요. маш их сонирхолтой байх байхаа. 그래요. 그럼 같이 가요. за тэгвэл хамт явъя гэсэн харилцан яриаг сонслоо. За бидний харилцан ярианд 주말 гэсэн үг байна. 내일 주말이네요 гэдэг дээр 주말 гэсэн үг гарч ирж байгаа. Энэ нь амралтын өдөр, бүтэн сайн өдрийг хэлж байгаамаа. За 호수 гэж үг гарч ирж байгаа. 일산 호수 공원 гэдэг дээр 호수 гэдэг нь нуурыг хэлж байгаа. 공원 гэхлээрээ цэцэрлэг түрээлэн паркийг хэлж байгаа. 공연이 있대요 гэдэг дээр 공연 гэдэг үг орж ирж байгаа. Энэ нь тоглолт, концертыг хэлж байгаамаа. За 인기 가수 гэд хэлж өгнө. хэлэхдээ 인기 가수 гэж хэлнэ. нэртэй дуучид гэсэн утгаараа 실제로 제가 한국 가수들 실제로 본 적이 없어요. гэдэг 실제 гэдэг нь боддоор, амьдрал дээр гэсэн утгаараа 기대돼요 гэдэг дээр 기대되다 гэдэг үгнээс гаралтай их сайхнаар төсөөлөх тийм утгатай юм аа. За 본 적이 없어요. 본 적이 있어요 гэсэн утга нь өнгөрсөн цагийн дараа 저기 있다, 저기 없다 гэхлээрээ үдсэн удаа байгаа, байхгүй гэсэн утгыг илэрхийлж байгаамаа. За бидний харилцан яриан дээр 공연이 있대요. 뭐 노래를 한대요 гэдэг дээр 대요 гэсэн нөхцөл орж ирж байгаа. Энэ нь яаж бий болсон нөхцөл вэ гэхлээрээ таагүй хадаа гэж бид нар үзсэн байгаа тийм ээ. Ямар нэгэн өөр хүний үгийг дамжуулахдаа үгийн үндсэн дээр таагүй хадаа гэж залгаад дамжуулахыг илэрхийлнэ гэж байна гэсэн утгатай монгол хэлний энийг товчлоод 대요 гэж хэлдэг юм аа. За бусад өгүүлбэрийн жишээн дээрээс харцгаая. 학생이 숙제를 했다고 해요 гэсэн өгүүлбэр маань товчилж орохлоорэ 학생이 숙제를 했대요. хийсэн гэж байна. ярианы хэлбэрт ингэж товчилж ордог. 자, 엄마가 시장에 간다고 해요. гэхлээрээ 엄마가 시장에 간대요 гэж товчлогдно. 집에서 청소했다고 해요. 집에서 청소를 했대요. гэж товчилж байгаамаа. 남편이 늦는다고 했어요. 남편이 늦는데요. гэж товчилж орно. 자, 그 남자 이름이 절수라고 해요. 그 남자 이름이 절수래요. нэр үгийн дараа гэж байхыг 래요 гэж тавьчихлт юм аа. Тэр эрэгтэй хүний нэрийг 절수 гэдэг юм аа гэсэн үг байна. 이 옷이 예쁘다고 해요. гэхлээрээ тавьчихсан хэлбэр нь 이 옷이 예쁘대요. Энэ хувцас гоё гэж байна гэсэн үгээрийг сонслоо. За, 저 의사 선생님이 좋다고 해요. тэр гэхлээрээ тавьчихж орохлоорэ 저 의사 선생님이 좋대요 гэж орно. тэр эмч зөв сайн гэж байна гэсэн утгаараа 이 가방은 나라의 것이라고 해요. гэхлээрээ тавьчихж орохлоорэ 이 가방은 나라의 거래요. 나라 거래요 гэж нэр үгийн дараа орж ирнэ. Тийм ээ? тавьчихж орохлоорэ ярианд. За, иймэрхүү янзаар товчлох хэлбэр бий болд юм байна. Бидний ахуй амьдралд маш хэрэглэгддэг учраас энэ таагүй хадаа, раагүй хадаа гэдгээс товчилж гарсан юм байна гэдгийг тогтоож авна уу. За, ерөнхий тайлбар маань ийм байгаа. харилцан яриагаа дахин нэг тавтар сонсцгоё. 회화를 한 번 더 들어보겠습니다.
내일 주말이네요. 내일 뭐 해요? 내일 일산 호수공원에서 공연이 있대요. 무슨 공연이에요? 한국 인기 가수들이 와서 노래를 한대요. 한번 보고 싶네요. 같이 갈래요? 제가 한국 가수들을 실제로 본 적이 없어요. 기대돼요. 그래요. 그럼 내일 같이 가요. 김포공항에 가려고 하는데 몇 번 버스를 타야 하는지 아세요? 158번 버스를 타고 가다가 신길에서 갈아타세요. 여기서 직접 가는 버스는 없어요? 버스는 잘 모르고요. 지하철은 있어요. 지하철 몇 호선을 타야 해요? 5호선을 타고 가는 게 아마 더 빠를 거예요. 철수 씨, 어디로 가세요? 마트에 가는 길이에요. 저도 마트에 가고 있어요. 집에 먹을 게 없어서 장을 봐야 할 것 같아요. 그렇구나. 전 빨래를 하려고 했는데 세제가 집에 없네요. 잘 됐네요. 같이 가요. 표를 사는 사람이 많네요. 줄을 설까요? 저쪽에 자동 판매기가 있네요. 아, 그런 방법이 있었구나. 퇴근 시간이니까 사람이 많네요. 맞아요. 원래는 지하철이 몇 분마다 다니는데 왜 안 오지? 저기 와요. 오늘은 눈이 많이 오네요. 그래도 차를 몰고 나가야 해요. 길이 복잡하고 미끄럽잖아요. 할 일이 많아서 차가 없으면 안 돼요. 봐요. 제가 길이 막힐 거라고 했잖아요. 아이고, 이거 내리지도 못하고 고생이네요. 미안해요. 어쩔 수 없죠. 내일 주말이네요. 내일 뭐 해요? 내일 일산 호수공원에서 공연이 있대요. 무슨 공연이에요? 한국 인기 가수들이 와서 노래를 한대요. 한번 보고 싶네요. 같이 갈래요? 제가 한국 가수들을 실제로 본 적이 없어요. 기대돼요. 그래요. 그럼 내일 같이 가요. За өнөөдрийнхээ хичээлийг ингээд өндөрлөе. Та бүхэн өнөөдөр үзсэн зүйлээ бас урд нь үзсэн зүйлүүдээ доор гарч байгаа интернет хаягаар ороод давтаж үзээрэй. Одоо хичээл надтай хамт хийхэд хэр зэрэг байна. Бас санал бодлоо, санаа оноо гэсэн буланд одоо бичиж үлдээж олноо. Гадаа халуун байгаа гэд, халууцч байгаа гэд хамаагүй хүүтэн усанд орох ч юм уу, хүүтэн зүйлийг одоо том томоор залхихад биеинд хортой байдаг. Тийм учраас та бүхэн бас эрүүл мэндэ одоо жоохон бүлээс гэж одоо хоолундаа идэж байгаарай. За дараагийн хичээлээр бид ажилд орохдоо одоо шинээр одоо ажилд орохдоо ямар үг хэрэгэлдэг, хүмүүсийн хоорондын харилцан яриа юу гэж өрнөж байгааг сонсох болно. Мөн одоо харилцан ярианд гарсан гол одоо ажилд орохдоо хэрэгэлдэг гол чухал одоо үгнүүдийг мэдэж авах болно. Тийм учраас та бүхэн интернет хаягаар ороод урдчлан одоо принтлж аваад хичээлээ принтлж аваад хамт одоо үзээрэй хичээлээ. За дараа уулзалтаа баяртай сайн сууж байгаарай. 안녕히 계세요.